Rimarinchi Tarcisio Ispichayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun wasitiman llaqtaykiman Tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan Pusaq paniyuqta sapapunchaw Kuskanchakusun Rimarinchi Alintu takachunga chalaykuna pan chalaykuna Chaykaramchiña Rimarinchi nisqan programalanchikwan redes sociales, plataformas digitales nisqantakama Chaykaramchikta radio online nisqantakamapas chaynaqariki qamunapaq rima kuykuylla rikuwawqichalay pani challay chaynataqariki kaypi nichkanta se viene bloqueos masivos para el Perú nispataqnichkanku chay partiman chay España rikullamos aykichik Kuntaqallaypiqa kay willakuy wawqichalay pani challay toro riki kay Huancasancos hatun raymipi wawqillaykuna pallaykuna chay festividad Virgen de la Encarnación nisqanriki karqa chaypi toro waqraparon llaparunata porque chay toro llamanmantas lluktirunman kasqa pawaror qariki naspan huk runata wañurachin isquntañataq waqraparullanman kasqa nispa willakamullanku rikuwawqichalay pani chalay Wawqillaykuna pallaykuna Huancasancos lado periki hatun uraymi apurullan kay festival de Virgen de la Encarnación nisqan chaypita riki isqun runakuna chay toro chay pukllananmanta ayqiruspan waqraparullan yak chunkata waqrarurqaqa riki chay chunkamanta riki hukninta wañurachin isqunñataq riki kirisqakama tarikurullanku wawqillaykuna pallaykuna yakipa rikari sapa raymipim kay pasakullan pero ichaqa mistipenchik por negligencia umada imaynanpi chay asisqari que sin kachaykuspami lanzaq yaykun chay toruwan waqrarachikunku pero kaywan mil disculpas kayma kay ataque de ojo chusqata wawqillaykuna pallaykuna astawanqa mianchik kay Huancasancos piñata mana riki sinkakunachu toruman pawaykurqa waqrachikunanta mana porque saparaymi pero maykunapipas apakunku iskay siempre waqrasqa incluso wañusqa kirisqa pero chay por negligencia nisqanpi imaynanpi chay kikinmanta rigaw sinkakuykuspan qharituchakuspan miki toruman yaykullanku chay turumanta kallpayqa waqraron sinkataqa apakachakurun mianchik kay Huancasancospiqa mana chaychu pasarokun ayqirun maymi pukllananmanta maymi chay toro muyunanmanta chay ruedo ninku rikaw chaymanta hinaspan riki tarisqata runata riki waqraparullanman karaqa mas willakuy riki wawqillaykuna pallaykuna mas willakuy Hay noticias internacionales de Húngaro, de España, Emilia, Camuita, que recuerdan que toco pachaykusunchik asrima ichata, no tacho. Huac Francia ni España va a procurar que elecciones ni elecciones generales, ¿no? Elecciones primarias ni cuchuchay no a procurar que elección pero que Taita Emmanuel Macron perdesca, más para que y mataron con amper los aliados ya para una manera de cangañacho. Ya para congresista ikonanis bahwa mana congresista wan syuting parlamento hampir igual dikau chainina yang mik nothing porque es parlamento es legislativo dikau porque
legislativo kunata uksutikuna sutinchankku rika maykuna pips tinchayta rikinin kay legislativo nisqanpi riskarqa hinaspan imata ruraron mejoría wichqa rusaq congreso tinaspa musuq elección mana hayasaq nispa wawqillaykuna palaykuna hayachka kay kimsa chunka puncha junio killapa tuparachin chay parlamento nisqanchik convocatoria de elecciones chay qanchis puncha julio comicios europeos nisqan kanan karqa kunan wichqaron congresonta wichqarapun chay parlamento legislativo wichqarapun porque mana pay perdiyta munanchu kay wira huchamriki Ucraniatapas guerraman haykuq kachkan kunanqamapas hinallan guerra Ucrania ganarusunmi yanapamusaykim ejército de Estonia misilniykuna de Estonia llapa Unión Europea kay Rusiatan ganasunchik nispa umachaqmi kay Emmanuel Macron rikaw chaymi incluso wakiqkunaqa sutinchanku kay tayta Macronqa anticristo porque payqa Cristopa sutintam apan tukuyta riqirimanku kay Macron manta wawqillaykuna panichalaykuna kay hamuq punchakunapi kay revista semanalpi riqipaymanta sichun mas rimaykuna katinqa ampliaskasunchuyllakuypa chayqa riki ñaqlla chayta humuy pichikñari mari wawqillaykuna palaykuna mas rimari kay programa llanchikpi congreso wawqillaykuna palaykuna aprobaykun imata hasta wanqa aprobaykun kay llapa ONG kuna regulación nisqan ruranapi hinaspa sancionanankupaq huk partiqa allin huk partiqa mana niqmanra qallarunchik imaynanpitaq mana allinchu porque kunanqa kay congreso está totalmente politizado mana llaqtapa reconocisqanchu llaqtata qipanchakuykuspa munasqanta ruwakuchkan kay congreso hinatinmi kay leykuna aprobasqankuqa riki mana allinchu sichun allin congreso kanman llaqtapa hina ruwanman allinta ruwanmanku hinapiqa pues allinqachik luego chay regulación nisqan chay sancionkuna ruway munasqanku allinqachik yasuwanchik pero kayta yachananchik imaynanpitaq kay ONG kunata paykuna controlayta munachkanku kay controlanqakuqa principalmente mana paykunapaq hina chay ONG kunata porque kachkan paykunapa por ejemplo yanapaqnin proyecto leykunapipas yanapaqnin ayta pues ONG integridad nisqa y achka ONG kuna kachka ayta usay chaypas ONG Estados Unidos financiastan integridad igual Estados Unidos financiastan chaynakunataqa manaya controlanqakupaschu controlaqtukuspanku hawallan pasaron hasta wanqariki kayqa contrampi kay gobiernopa contrampi rimaqkunata controlananpaqmi imaynanpi kachkanmi kay Perú suyupi achkallaña ONGs de derechos humanos nisqan APRODE, COMISET, Paz y Esperanza, Diaconía, kachkantaq riki centro Akuninlawman mana sutinkunata yuyanichu achka kachkan wawqillaykuna achka ONGkuna llam kachkanku kay derechos humanos nisqanta chay ONGkunamiki chay sasachakuy punchawpi chay mana allin interrupukuna punchawninpi chay mana allin ruraykunatapas chihapchamuspan yanapan riki llapa chay sachakuyniyuqkunata rikaw incluso chayan hasta un proceso cama hasta corte hasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos chaykama chayaron chay llapa documento y chaywanqa estado taga chay hatun institución derechos humanos chaykuna sancionaykamurqa riki paykunapa
tanqasqan mirikita Alberto Fujimoritapas uchku wasipi tiyachirqaku y kunanpas kutiykachiyta munachkankuraq chay ONG-kuna kay tayta Alberto Fujimorita porque kachkanraq prisiónkuna si bien es cierto mana ONG-chu kutiykachinqaqa astawanqa abogadokunan kachkan chaykunan asesorachkan ayllukunata y natin kay poder judicial nisqanpi ricurispanku riki chay abogados de derechos humanos de chay ONG-kunapi yanapasqan chay riki tanqanqa hawanqa hinaspa hasta kutiykachinman riki Alberto Fujimorita uchku wasiman riki kay ONG-kunamiki kay saschakuy punchawkunapi kay 2022 2023 haynawata chay paro protesta chaypi wañukuykunatapas kiriykunatapas huñuykuspanku hatun informekunata presentaykullarqaku kay naman rikaw Ministerio Público nisqanman Poder Judicial nisqanman kaqaya prueba ninta chaytapas willarqaykichik incluso huk ONG kachkan hasta chay llamkaykullarqa chay IDL nisqan paykunapaqa kan paykunapas ONG pero ichaqa kantaq radionku kan medio de comunicación ninku y chayninta kamariki paykuna rimanku riki llapa chay investigación ninka ONG ima chaypas y paykunapa presentasqan chaqay kachkan caso Andahuaylas, caso Cusco, caso Puno chaykunata arquipa chaykunata presentaykurunku kay gobiernopa contrampi llapa llaqtarunamasingikuna wañuchisqanmanta y porque manan primera vez kay intervención kay ONG-kunata haynawataraq chay sachakuy punchawkunapiraq intervenimurqa ONG-kunata hinaspa a ver llapa imatapas huch'anta chay ONG-kunapata kachkanchu desbalance kachkanchu llamkaqkuna kachka ima irregularidad ninkuriqa chaytapas tariruychik chay motivo kanqa awichqanapaq nispa ONG-kunañataqa riki willanakuruspanku ahí mismo allicharunku rikaw chay notificación hina allichaparunku chay sachakuykunata rikinaspa mana sanción kanchu y chayta yachanku mana haynawata yachu sino chaymanta kunan watapas chay hallarirqa wata hallaripi chay control nisqa mana chaykunawan atinkuchu rikay ONG-kuna sancionay imanentaq castigay rikaw castiganqa incluso chinkachinman riki ham ONG gobierno contrampi rimachkanki kayqa prohibido por lo tanto ya chinkay ONG financiamiento ykuna chaykuna ya imaynapas haykanapas kakunqachiki chinkanayki o sea sancionasqa kanayki nispa ninqa riki hinatinmi riki chay objetivo riki kay proyecto ley pariku awqillaykunpari huk tiempokunapiqa ñuqamantaq allin kanman karqa kay ONG-kuna controlay porque achka ONG-kunama yaykukamun kay Perú suyuman hinaspanku hasta yanqakunata riki ruranku chay ONG-kuna rurarqaku nisunchik ruranku y mana imapas sanción karqachu prueba karqachu y chay punchawkunapiqa ñuqapas pinsaqkani kanman kay controlay porque paykuna chay qullqitiyanqakunapa tukukunku nispa por ejemplo chay LGTB chay género nisqan puntaman tanqaqkunapas ONG-kunami kuna tantos ONG-kuna tanqasishkanku rikaw entonces chaykuna qhawarispa nirqani kanman allin chay control manachu kan congrestallapas ley proyecto leykunata chay ONG-kuna controlanapaq ruwanmanku pero kunanñataqmi riki mana paykunapa objetivoqa chiqapta puni kay ONG-kuna controlaychu manam chaychu sino chay ONG-kuna controlaq tukuspalla contrampi imapas ruraqkuna o sea a través de medios de comunicación como caso Quilincho Quilincho nisqan sutiwan ñuqlluq ceremonia rikaw sábado domingonpi kay punchawkunata suspendisqa kachkan porque también nos han suspendido en la radio chayrayku por ejemplo chaypi rimanchik claruyta kay gobiernopa contrampi
Ahí está, pues los programas Japagororo, chay. Y chay, nakachkan que pone con apas, que el gobierno con Trump, rimanco, chay con ama más canampagno. Congreso ja, que con controla de manga, chora cuchcanco, pero que con de que imagínate controlan ja, que rimay regulación y sancionamiento. Chay iska rimay, chay utilizar tamunachcango, que con chay control mango. Entonces con un tiempo jamana alincho que Wauhile con Palegona, que el gobierno, que el Congreso, amo que lincha sanciona y Wauhile con Palegona. ¿Ah? Mana escapan gachones con atapas, campesino con atapas, igual, ni que chini, campesino con apsanticos, ya viene la privatización agua, chay manda con rimarizón chicos. Acá hay rimarizón chicos avanzas con chingmina. Hamukuchkan más Wauhile con Palegona. No que Fujimorismo mana ni gobierno kachkas pallapas congreso ta kamalla utilizachkanko y munas kankota roakuchkanko aujilegon pelegona que mama buluartita gobierno manchura y cospa y con anja hasta ONG con atapas controla itaña munachkanko kajaya chay proyecto ley tariki que Fujimorista con aprobé con Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez y Auristela Obando. Chaymanta APPistas o de APP, Chaymanta Ladi Camones, Ilva Julón. Chayñatariki que José Williams, Mari Carmen Alba, Darwin Espinosa, Isaac Mita, Silvana Robles y Elías Varas. Paikuna, ONG conata controla ita munachkanko rikao. Y mapa hasta banca castiganango para allá, ONG. Manam alenta chorachkanki. Incluso especialistas tucoscuna rimachkanko, y así los ONG se han politizado. Es que ONG jarike, chayme que yo tengo ONG, organización no gubernamental. Cada ONG me que llaman de acuerdo objetivo, fines objetivo y fines objetivo con ajari que un montón va a con pelego. Cachican más resistencia parte de derechos humanos. Manam derecho, cachican educación, cachican salud, cachican por ejemplo agro, cachican agro nispagri machcanchi, tarpo y mando, cachican temas por ejemplo medio ambiente. Entonces ONG con cada uno de que caitaliam casa, huactaliam casa. Incluso que hay CCC unchunis pipas funcionar. Mana Universidad Nacional San Quiso Babangap el tema de CCC unch. No. Y achka ONG con Alexis con que Wamangapipas. Punta Manta Pacha que nakunawan kay campesino kunawan jam kahkona. CCC unchos pas puchucaron y na funciona china na alienta jam carga. Chay CCC unch campesino kunapa chay manda último da matucha kunapa chay manda jolen ma tukoror gen manana tiñacho ricao posiblemente imagine kachka ese tema CCC unch. Y achka kachkan de paz, CDPs, un montón de ONGs. Entonces, tema con apps, achka. Porque me han pichado ONG con una tía chani, porque yo capaz, joven caspa y colegio tucoros, estudiante caspa y nejmecane. ONG taro a cosa. Y justamente, amigo chacuna, para las panecane, hay que crear ONG y ONG tal que. Espichita monarcánico, pero mana, te organizo yo gaga, pero y chaga. Amigo con una ancharja ONG con la ticha y pere que ya colaboras ahí que chiquilla y mata jarora na gacha. Mana miembro chugarjane, pero sí par de veces hemos colaborado a algunas ONGs. Ya chasjait y mata rachkan que ya vamos a colaborarnos ya. Y colaborar na con ja. Entonces con ONG formaita y a chanchi y matema con a canante a chanchi.
Imam sasaja que financiamiento más cae. Entonces, financiamiento tapas, hay cooperantes internacionales, hay cooperantes transnacionales, hay cooperantes, cooperantes como y ya no podemos con atalita. Su único sasa y mata, financiamiento más que. Financiamiento es que nos va proyecto trabajo con que nos pague, ya me cachacón con el GP. Tranquilo, fácil lo hay de ese ONG. Pipas ruaba, jampas ruaba, no va a probar, man. Es como formar una asociación, pero ONG esotérica. Ancha campo. ONG con una jam canapa. Tenga más gente que hay congreso que sanciona esta monachkan, que hay derechos humanos jam con atamek. Ya estaron a defender con atamek. Sanciona esta monachka y mapa, ONG con atamek. Chingarachen que no tenga otra sancionaron a nas amancha trimanquilla chonis parilla rimanquilla papi no tenga ya chingarache de wichkarosa monegeni que tan amenazanga y chena pe manaña gobierno contra que rimanga coñacho che derechos humanos con manaña denuncia engañacho manaña de participa engañacho eta ONGs americanos che con apps alialin tam yamkan koriki el mapa hasta bancar que Estados Unidos manda apoyo con apamos banco a veces América jalén me cae en Navarra engaño con atal eso es ONG eso el señor Amanta ha China ya cae asunto manaya chica tapón y controla esta un despacho porque ni cancha cae ONG con un montón de temas ONG que ya no porque ya para ya no gastar manata atero actually entonces aquí hay que eje temático es que chay mina jam canay chay mina takari que proyecto tabla con que chay mina tak chay proyecto que aprobas ka tempas que chay ejecución es canto con que porque imagina tata jabe para una pacancha ONG que hay congreso para can ONG pero mana congreso de finanzas no Estados Unidos ONG integridad chay me quiero apun que hay proyecto ley con la tarea para el congresista con ellos. Hay publicar en Yaham, señor congresista. Ahí está tu proyecto. ¿Controlaron a chucha ONG integridad? No creo, aunque llegue a controlar la chucha. Porque imagina más, a ver, mantener nintaja, allá chech nintaja, Jorge gana chech nintaja, sancionaron gaja. Maname que eso sería algo ilógico. Algo ilógico. Bien, más rimari va a llegar una pelea con más rimari que manda más tarima con su ancho, pero cachcan guaca rimari con aricao. China ta rimari son chica César y Nostrosa que guaca España man guaca Europa man ajeros po ak pero que tía con chican jarilla. Y manaña justicia apamon mañacho porque congreso de que orai caponga eta y Nostrosa amaña ya justicia man cuenta rinda nampa. Chaywan manaña kanñacho kay inostrosa aisamuy manaña aisamuy tamonarja pero a propósito riki chay cuellos blancos más incona chay documento conata puñuchikorja ko demorachikorja ko yanga con la tropa para los pan presentar que no tenga coterache muy manam kaina conata primaria warmaraj me alin tarwamon manis pa con coterache morja y nosotros ahí samonango para chay documento con ataps pero con una cosa que porque congreso ya chay tariki chay prescripciones kangwan anularon ya te manaña y nuestros atajati kachangoñacho ya y chaywan pai pin sangriki son rompe con manaña proceso kanñacho ya paja santo palomaña ricorigoro hasta papa discipulunya Inas kunan ka defendemos kanya mama keikota. Yang kaman tam keiko ya ta karselan ko yang kaman ta yang. Achan chigri que mana yang kaman ta chok de gona palegona. Cuenta ko kona mana cuenta ko ka defender ne kachkanta ya. Esta ya está más en chikona defender ninguna kachkan ya. Mana yang kaman ta sino che lavado de activos ta arja coche. Sistema de pito feo, tarikin aquí quien que para Josayan nerga, Josan, que aquí cosjaña gaspa, pas Josan,
chayta ruwarqaniku nispa quriqikunata llapi institucionkuna apaykuq mana yupasqata hinata imanam chayqa mana yupasqa mana controlasqaqa pero nintaq leyqa controlasqam kayta deben llapi chay financiamientokuna nispa prohibidom kaykuna nintaq hinaspaqa Fujimorismopiqa mana chayta aplicayta munankuchu entonces qué tal inostrosa kunan Diosqa rika como manaña aysamunankupas caso kanñachu hinatinqa santo tukurunña kay inostrosa hinaspa defender tukuchkan y paykunapa rimayninkunapi mana kriyinapaq hinachu chayñataqa ña nirqaykichikña kay Alberto Fujimorimanta achasqanchikna congreso riki anulachkan chay delito de lesa humanidad nisqanta manaña kananpaq y chayta riki Alberto Fujimori listuchallaña suyachkan abogado listuchallaña suyachkan aprobaykunqaku hinatinqa ahí mismo documentota presentakunqa justo paypaq ruwachkankupas chaytaqa abogadonqa yanqallañam rimakachashkan riki aprobado tengoqa ñuqa presentaykusaq Alberto Fujimori amaña chay delitukunawan castigasqa kananpaq nispa riki pero kaywanqa imataq lluqsimuchkan chay impunidad nisqa o sea pipas gobierno kaspa ima runa kaspapas huchallikuqa manaña uchu wasipi tiyanqañachu porque manaña delituñachu kanqa entonces hasta delitukunatapas manaña delitu kananpaqña kay congreso rurakuchkan leykunata wawqikuna y allimanta tikrapayachkan disimulado chullachallamanta entonces ñuqanchikkunaqa yanqakunapi entretenikuchkanchik chay wayfli ninkuchu chaynakunapi chay quriqikunata chay engañaqkunaman huspa chaypi llapa runa masita engañaq tukuspa igualito hasta llaqta masiykunapi chaykunaman yaykun bien entonces Alberto Fujimori igual aquí manaya chay wayfly ninkuchu chaymanchu payaq pretensiña yaqa chay hinaya engañakuchkanku kay congreso poco a poco leykunata tikrapayachkanku y llaqtapa contrampi kay munaysapakunapa favorninpi kay huchallikuqkunapa favorninpi y llaqtapa contrampi imama chayqa entonces hayk'apikamaya llaqta riki allinmi nikusunchik kayna ruraykunata kaypi incluso Susel Paredes nin riki paymi firmachkan Susel Paredes Singrid Bazán chay hukninpiqa firmanqa piyakakunpas kaypinchkan Lima 6 de junio 2024 señor Alejandro Soto Reyes presidente del Congreso presente de mi mayor consideración me dirijo a usted para presentar reconsideración a la votación de la recaída en el dictamen del proyecto ley número 6951, ley que precisa la aplicación y alcances que tiene delito de lesa humanidad. Paykuna mañakulachkanku kachun ya reconsideración chay votokuna amayari que aprobar sonchikchu nispa mañakuchkan rikaw. Pero pima kay Susel Paredes Ingrid Bazán chaynatka hukninpiqa firma chaykura kimsa firmawan kachkan paykunata kasuron kunanqari kay Fujimorismo mayoría kaspanku kay mama Boluartewan kuskanchakuykuspanku munasqankuta astawan riki ruwakuchkanku llaqtapas reclamasqanqa mana valeqña y na congresista masinkunapa chay minoriapas reclamasqa chaytaqa ni caso kachankupaschu aquí mayoría 50% más 1 llaqtanchikunapi narqa llaqtanchikunapi chaynamiki chay quorum reglamentario chaynan kachkan kay asunto kaykunamanta rimarispaqa justo chaymanta rimarispa ñariki Nicaragua comisión interamericana claro comisión de derechos humanos nisqan rikaw y corte internacional de derechos humanos chay imatanemuchkan kaypi OEA y ONU sancionarán al Perú se vendrán bloqueos económicos anuncia inflación brutal chaynakunataña publicamuchkanku entendiqkuna rikaw porque ñari que desde OEA desde Derechos Humanos del Pacto Costa Rica
Mandaramuña documento ta mincha hasta 12 de junio mincha ya ñarica pajarik mincha chay punchaokama contestananko pajarik imainan pinche proyecto ley konata aprobachkanko kay chay delito de lesa humanidad chinkachinanko chay contestanan pajarike ña sitaykaramon ñariko awjillaykono palaykuna imagínate contestaron que caso un gacho manacho imagínate porque caso no me que porque hay Perú me que suscriptor de convenios internacionales que Perú soy yo ya para convenios internacionales también firma para y chaita respetan si chumana respetan gacho no tenga castigamos nanco chay firma checona imagínate porque si chumana Perú caso un gacho Hokni miembro pues mananya kaso nganya hokni pues mananya kaso hokni pues kana hokni mananya kaso na kong kalkunyacho tenga mananya kaso na ko ikap tenga ima pakanya tak oea ima pakanya tak ono ima pakanya tak cewake organismos mananya kaso na konang kopah pero ichaka pa ikona reki disimulanan ko pa mana kaso na ko pas disimulanan ko pa hoko termino chakonata che documento kona utilizamos ko nas chaewan reki bueno kainan pachatam niramon chaewan contento cosas que quedaron porque a veces que hay organismos internacionales con apas Estados Unidos para brazo político brazo político, brazo económico, brazo institucional Estados Unidos papá patronín con imonga ya kaita ya kasuchichi ya kasuchin la kaita amaya aunque de lituña mana vale ni mañana katemba les viene les va más ni mari va chale con pancha le con ñari que ya jalas no de maña falta campus más ni mari que programa lanchikpi ya que willakoi pasaya mucho canto con palegona ya que willakoi chayamo pascola manta pascola perike mini van cha jagatare por olla cha oko peri carrompas war korayaro yang wau kuyagona palegona y chay pitagriki chay chofer pas waño kuyang mangas chay carron jajari puikus jampi chay chofer meriki Jordan Junior Limamaita Reynoso 30 años pairiki ancha rexis jakasja wakyunkaman kotitik ragriki tenga ya rexis coña y casero chaña carga pero hasta banja jainimpa viernes punchado tariki kay carron más o menos 11:25 de la noche nisjanta chakayari que jajata ari pura chilla saca distrito Pau Cartambo nisjan pichayka mari que agua que chiqui chayri con ninguna carga jayarjako policía jamorja chanexo de Pumawata o carretera Pau Cartambo Guayamayo nisjan distrito Pau Cartambo Pasco nas pankore que hubiera escuchado que yana payangu chay policía Pau Cartambo chay mancheros para que y ahora tan char ya chao pitutataña ya a la 1 de la mañana como 12:45 ya chay nataña chayaronco y nas pa chay perico arcurech kasta camioneta taeronco chay minivanta ya chunka chankari okuta chayna teporosja chay manseriki chay rescatista con huascatu atana goruspanco bajas jaco pero ichaja autoyakona nengriki chay chofer wañu kulam galga bronco espasmos severo insuficiencia respiratoria aguda nisramari imat chay seguramente por munjalanta que hojas hochalanda chuchay takarokorja otacho nitera chikorja pas y chaynapi mana samatet atispan wañu kulanman karjariki chaytariki kay mama fiscal adjunta Sharon Crisóstomo Ortega tajuichakuchpaña chay pangarigao imagina haykaina chay wañukuy kasjantapas y chay carro wichiykus jantapas mancha yachu carro wichiyku hasta banjawak arquipalaopi pasojta runakuna wañukullanku oqllaykuna pallaykuna porque minivan wakpi parika pampapi ajopi puyterokorja wawqillaykuna pallaykuna chay pasaro con kay arquipalaopi suqtarunakuna wañukullan llakiypaq rikao paykunas kay moquiq walawmanta hamullasqaku riki según reporte policial preliminar chay riki chay carro placa rodaje BFH
969 chay tarik aparimuchkarqa Yosel Rivero Quispe atensi que chay más o menos 5 de la mañana nisqan chay hora tarik kay kilómetro 4 vía penetración Cerro Verde Uchuymayo Arquipa chaypi puyti coronman kasqa wawqillaykuna pani challaykuna chayllapis wakiqkunaqa wañukullasqaku wakiqkunañataq kirisqa rectarikullarqa karunata chay miniwan aparqapa rikao chay wakiqkunatas aparunku kay centro de salud cruce La Joya nisqanman chaypi atendikullanankupaq wawqillaykuna incluso kachkan listapas chay suqta wañukuqkunapa ankinana kaypiqa suqtallachu astawanqa hanchis ñarikao pikuna chay wañukuqkuna hanchis suqtalla pandachkani suqtalla nanqarik lista fallecidos nisqan entonces Hugo Víctor Zuca Quispe Álvaro Chara Mitay Sharon Lore Vicente Aroanca Javier Arias Choquegonza Sergio Orlando Totora Mamani y Abraham Mollepasa Anco paykuna mrikicha wañukuqkuna kirisqakunañataq kirisqakunapas pusaq kachkanku Jocelyn Vargas Jonislla Yamilet Chalco Mamani Gustavo Rojas Macedo Alex Vilcapasa Wilson Cabana Amezquita Juan Apasa Quispe Pedro Paniura Apasa y warmañataq riki CKBVC chayna sutiq riki hanchis wata chayoqlla warmapas kirisqa tarikullarqa wawqillaykuna pani challaykuna chaymanta rimarin kay hukuruna chaypi chay wañuymanta ayqiq wawqillaykuna ninrik hasta waqtaypi riqpas wañukullarqam nitirachikuspan nispa riki rimarirqa rikao paymiki tayta Yimi pay siriki sumaqta chay cinturón nisqanta riki watakuykuman karqa hinaspa niskan kay cinturón miriki mana wañunaypaq harkarullawarqa mana cinturón kaspaqa wañukuymanpas karqa ñuqallaypas nispa riki willakullan astawanqa mancharisqa hukman llakisqa hina kachkan riki chay ladunpi chay carrorisqanpi wañukuqkunata qhawaspan y kikinpas yaqa wañuymanta ñariki ayqirullan riki wawqillaykuna panchallaykuna paysi riki hanchis asientopi hamusqa cinturón nin churakuykuspa paymi riki nin astawanqa kay carroqa puytikurun kay wiraqucha Yimi willakun hinaspa nin astawanqa chay carroqa puytikururqa porque kallparqa anchatam nispa chay kallpachkaspanmi urquwan chukarurqa nispa riki tinmi chaynapin kay ñuqayku riki kachkanipi risqa y wakiqku riq masiykunataq wañukun nispa willakullan riki wawqillaykuna pallaykuna hasta Yimipaqa hina chay choferpapas umachallanpas kuchusqas karusqa y mamanchiki takarukurqa o rasparakurqa riki chaypi riki umachallanta kuchururqa y chayñataq riki claro purichkan normal anki takapakusqa rikao chaynata ninku hinaspa riki claro cortes en la cabeza puede caminar kay tayta Yimi chay sumaqta cinturónwan chaqnakuruchkaspapas watakuruchkaspapas chay uman kuchuymanta mana ayqirunchu rikao umachallan wichiykurqa filone hinaspa chay kuchurullarqa rikao chay wañuymantaña ayqini antesmi kay cinturónwan sumaqta chaqnakururqa watakururqani nispa riki rikullan wawqichallaypani challay marrimari kay programallanchikpi chayunta riki kay yunkaman illarisunchik kay yunka lawaman Cuchipampa mana kay Ayacucho Cuchipampa sino kay yunkamanta rimachkanchik bar cantina Cuchipampa nisqanpi riki bar cantina Cuchipampa pichari lawpi tarirunku warmita uman takasqata uman taqñusqata niswanchu kanpas kunan kay achillay pachapis tarirunku riki chay vecinokuna kay Cuchipampa chakalawpi chaypita kachkan cantina Cuchipampa nisqanpas chaypi riki mana warmichu atawan qhari porque warmitina qhawachkaniqa churchayuq kasqanraykuchik tarirusqaku qharita riki aproximadamente 30-35 años de edad inmediaciones del Parque Cantina Zona Cuchipampa nisqanpi basuralpera
kay centro poblado Natividad nisqan wak distrito Pichari Brian Laupe awqillakuna palaykuna astawanqa mana DNIta apakusqanrayku riki manaraq riqsipaykunkuraqchu pi may kasqanta astawanqa hawarqaku chaypi rikuqninkuna riki hawarqaku uman taqñusqa o rumiwan takasqa kasqanta rikaw asaltaspachu chay rumiwan takarullarqaku o chay ajuste cuentaswanchu chay rumiwan puni umanta chuqarurqaku imaya pasakurqapas astawanqa comisaría de Natividad nisqaña riki hawarichkan kay asuntuta chay ayataqa aparullanku aya wasimansa kay Pichari llaqtapi wawqi challaykuna pani challaykuna. Ari aeropuerto manta chay Jorge Chávez manta ancha rimay karqa qaninpa domingo lunes manti semanantin chisipas ñuqa nirqani manan kunankama chay korpak imaynanpis chay achki wañurusqa chayta willawanchikchu a propósito chay seguramente kuchu imarurqaku nispariki rimarqanchik rikaw chaymantataqa rimay karqata hina kikin korpakpa chay willakamusqan wakiq avionkuna riki tiyanman karqa kay Piscopiña riki chay aeropuerto alterno chayman tiyanman kasqa chay avionkuna yaqa pusaq avión tiyarqa nisqan o suqta avión tiyarqa nisqan chay huknin alachantapas posteman chukaruspan riki perderullarqa y kunankama allicharunkuñachu chay inallachu allichachkanku imaynaykanpas chay Avianca nisqanchusmi chayta ruwakururqa rikaw ya chaykamaqa ya riqsinchikña willakuyta pero ichaqa kay aeropuerto alterno de Pisco nisqansu awqillaykuna palaykuna mana pipa maypa hawasqan elefante blanco ninku kaynakunataqa hukpitaq rimanku obra yanqa obra rurasqa mana servikuq nispa astawanqa manas ni chay korpak llamkaqkunapas kanchu imallapaqsi kay aeropuerto Pisco servikun chayman turistakuna chayamun avioneta chankuwan o avionetata alquilaykuspapas hinaspa chay líneas de Nazca nisqan hawaq chay punta aerokunapa riqasqa altullamanta hawana kachkan chay líneas de Nazca nisqan chay hawaqkunalla chay turistakunallas chayan manas kayna vuelos internacionales chaynakunaq chayan solamente aeropuerto Jorge Chávez llamanse tiyan y kunan emergencia karon necesitaron chay aeropuerto tay aeropuerto mana sumaqtachu funcionan ni kanchu personal seguridad claro kachkanchik chay guardián qarikawa pero guardián diferente a personal seguridad pues ni boleta controlaqkuna visaqkuna total abandonados awqillaykuna chayta nisqanku korpakqa llullakurun nisparikaw porque ari rimayqa karqa kay aeropuerto Piscoqa aeropuerto internacional nisparaq riki rima kachaqku rikaw porque hasta hatun avionkuna tiyananpaqpas servichakunraqmi nispa niqku rikaw awqillaykuna palaykuna puntakunamantaraq pero ichaqa mana riki funcionaqchu kay aeropuerto Pisco imam kaqtaqa rikaw yatiniki qayninpa chay Siracuypiqa alabakaramunku wakiqa avionkunaqa Piscomañan pasaqku wakiñataqmi Nortelaman wakiñataqmi Quito Ecuador wakiñataqmi Chile chaynakuna nispa riki willaytapas chaqchurimuwaq kanchik rikaw pajuaysi purmakuchkan ninku chay aeropuerto internacional Piscotaqa awqillaykuna palaykuna y sichum korpak munanman hinatinqa chay wakiq avionkuna tiyamunman riki kay Piscoman rikaw aunque llaparunaqa Jorge Chávez llapi paqakuytachus munanku casos de la vida
Pero nichkarqanchik wawqillaykunapalayku mana kay aeropuerto Pisqumantachu rimayqa, sino kay aeropuerto internacional Jorge Chávez nisqanmanta. Ñas kunanqa yacharunkuña imaynanpis chay achki apakurusqa wañurusqa. Hinaspariki nin tumpachkan wañurachiqqa pim nispanmi an ukuchasu wañurachinman kasqa. Tenqa qamqa wawqichalay panichalay imaynataq chay ukuchaqa wañurachinqaqa chay hatun achkikunataqa chay aeropuertopataqa nispa pinsachkanki. Pero chaynata willakamunku wawqillaykunapallaykuna mana ñuqaqa sunquymantachu hurqumuchkani, mana ni burlatachu rimachkani, mana. Kikin Corpac wawqillaykunapallaykuna, kikin Corpac nin rikya, corto circuito nisqan karurqa kay aeropuerto internacional Jorge Chávezpi ukuchakuna chay cableta kachuruptin nin. Uk partiqa ninitaq rika ñuqallaypatapas máquina chay ukunman yaykurusqa ukuchinaspan rikillew chaypi cablekunataqa llew yaqa qhupatapas hina llew kachuparusqa hinaspan qhisataraq ruwakurusqapas cablekunawanqa ukuchaqa chay ukuchaqa entonces chaywan ñuqa creeni chiqapas kanmanchiki nispa. Pero kay llapa imakuna pasakusqanwan kay Adriana Tudelapa chay proyecto de ley nisqan de proyecto ley de adjudicación o venta de aeropuerto de Corpac, aeropuerto sino Corpac chaykunata hawaspaqa ninitaq riki. Ichamana kay chiqap ukuchachu chaytaq ruwarurqa astawanqa ukuchaman tumpanankupa. A propósito chaypi ukuchata uyarujako utaqchu hukaqnin ukucha tukuspan cableta chay kachururqa o pilarurqa hinaspa cruzarachirqapas a propósito ukuchaman tumpanankupaq ninitaq yaquptiqa chaytaqa sunqullaypi ña chaytaqa nikullani wawqillaykunapallaykuna. Porque medio raro imaynaman chay hatun cablekunata porque chay cableqa riki manamiki llañuchakuna kay wasinchikman cable riqin chay llañuchakunata richkan rika hatun cablenikunamiki allin kay brazonchik chayna sayaykunami cablecuna purichkan rika entonces chaytaqa imaynamantaq chay kuchururqaqa hukpi krinapaq hina hukpiqa manataq wawqillaykunapallaykuna hukpiqa pinsanitaq ñuqa kisayariki chay rimatanankurayku hukaqnin runa ukuchata rika ukuchaman tikrakuspam ukuchayna chay imankunatapas travisaramunki nispa mandaykamuq hinaraq wawqillaykuna panillaykuna imapaq kay Corpac rematakunankupaq rika yaqa chaykuna pinsanapaq hinaya anay sumaqtachu kaypi explicallawanchik porque simplemente nichkan cortocircuito por culpa de los ratoncitos porque han masticado los cables. Bien, inateñik iñirullasunchik rimasqankup imanasun maykanasun. Hinatañaya. ¿Ya? Más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikta qhawaykusqa achkasuraqa kuchkasqa mana tukuymanchu llapachanta rimaytaq. Kay mama Boluarte mandañataq rimaykusunchik rika kay mama Boluartewan kuskanchakuykunku kay manari congresistakuna naspam riki chaymi qharillaña kachkan mama Boluartepas defendichkanku wawqillaykuna pallaykuna defendillachkanku kay Mari Carmen Albapas defendichkan kay encuestamanta porque según encuesta último tupu chay encuesta rurasqanku nisqan riki mama Boluarteqa desaprobado paypa desaprobación ninmanqa mana nimayjin gobiernopas yaykunchu llapa waki gobiernokunamantapas astawan paqwa desaprobasqa nispa nichkanku ya igual Congreso totalmente desaprobado pero hasta de chay desaprobado kachkaspapas paykunaqa qharituchakuspanku mika mayoría kaspanqa manchipi imata pasakusunchik anki llapankupas desaprobados soña con tal que llamkaykusunchikqa
munasqanchik ruwakusunchik kay constitución kay leykunawan nispa rikaw chaypi kay congreso wawqillaykunapa mana chay encuestakunatapas ni kasunkuchu prensakunapas kay qhiwirqarin hinaspa kasuchinchu wawqiykuna pani challaykuna mari kay programallanchispi mallay mama yarqaychu chay puñuychu chay halla dismayarullanipis bien wawqillaykuna pallaykuna hinalla kay mama Boluartemanta rimaspaqa kay congresopas así tatajyaruran congreso aprobaykun kaymantaqa rimarqanchikñapi yapachaykusun rimaychapi congreso aprobaykun kay mama Boluarte chinaman illananpaq chaypi purikamunanpaq turismo ruwamunanpaq ñapi empresariokunawan tupakuykuspa chaypi pero suyunchikta rantikamunanpaq pero mana chayllachu hasta según declaraciones de canciller Javier González Olaichea imataqa nichkan ay kay mama Boluartetaqa acompañanqa congresista-kunapas nispa kay Olaichea puninimuchka hinatinqa chiqap rimasqaykunaqa rikaw kaynipakun rimachkarqani congresista-kunapas compañanqas chaypaqa autorizaykunku pero kunan Olaicheaqa chiqap chaykamunku ninaspa nin ari chaynam kachkan nispa hinatinqa qué tal gracia mama Boluarte ria Japonman no Chinaman ria Chinaman ñuqaykutawan pusakuwayku hinaspa wakiqtañata rikaw achka comisionqa rinqa yaqa isqunchu yaqa chunkachu congresistakuna rinqa o masraqpas rinqaku todo gratis todo liw pagasqa rinqakuqa gratis rinqaku chay purikuq ida y vuelta pasajepas pagasqa porque congreso ejecutivo como comitiva apamuchkan nispa riki invitanqa ri congresistakuna chay kamatapas mikuytapas imatapas porque kamata nishkani porque hotelpi imapi puñunqaku hoteltaya semanantenqa maypin puñunqaku chaypi chiki mejor hotelpi mejor restaurantepi peshupiru chaninkunata mikukunqaku rikaw qué tal gracia kay congresistakuna hay que autorizar que vaya mama Boluarte pasear por ahí y ñuqanchikpas pusachikusunchik kunan ñuqayku risaqku hamuq piñata qamkuna rinkichik kay mama Boluartita uywakusunchik paywanqa ya comadre compadretaña ruwakuykunchik ya imananchu chay llapa tupukuna imananchu llaqtaqa hinalla rabiachkachunpas imananchu tayta tarrish munasqanta rimakuchkachun ya no pasa nada entonces ñuqanchik riki ya munasqanchikta ruwakusunchik illakusunchik por turnos kunan ñuqay acompañasaqku hamuq piñataqa qamkuna acompañankichik niji nada wawqicharyaykuna pancharaykuna kay jara olla hacha congresistakuna wawqillaykuna pallaykuna hacha nishkani porque corrupto congresistakuna kasqanrayku ya chayrayku chay mama Boluartemanta masta rimaspaqa chayllamantañachusma claro chaykamallariki pero manaña mama Boluartemantañachu sino que con ministranmantaña ña nirqaykichikña wawqillaykuna pallaykuna kay yakumanta rimarispa subinqas kay yaku subinqa kay Huamangapi upyaqkunapaq Limapi upyaqkunapaq principalmente Lima Callao chaypi upyaqkuna qallaykamunqa hinas kay llaqtanchikkunapipas poco a poco yapakunqa y chakrakunapipas poco a poco yapakunqa nishkan al doble al triple paganqaku sichun pagarqa 30 soles ya de 60 hasta 90 hasta 100 soles ña paganqaku qulliqitaq kachkanman sueldotaq achka yapayuq kachkanman kunanqa ni chaypis kanchu imama hapirakunakuapas o bien pagasunchik luz agua otaq mikuytapas uno de los dos chayna kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay asunto chaymanta imanintaq kay mama Jania rimasqa kay wawqillaykuna chaypi rimarqaniñam y kay chayllata kay mama Jania kikin siminwan nichkan
Iñamiki kay Congreso Takama kay Mamajania proyecto ley ninta aprobaykachikunya imataq chay kay yaku rantikuy chay Sedapal chay diferentes instituciones del agua chay rantikuy. Hinaptin chay rantejkunañataq riki hawarinkuy naspa nichkanku. Pero llumpay barato tan paganco, pero suyupeja manam imanmanpas haypanchu. Ñuqayku bueno, haypayta haypachanga mínimo gananshu kanga, pero ya sanchinariki. Ñuqayku ganayta munaniku y qamkunamanpas propinanaykupaq. Inatin iman pasakuchkan. Chaqayariki. Subinqa yaku awqillaykuna pariykuna. Subinqa yaku. Chay empresas de aguas, yanqa llullakuspayanin está en quiebra, por ejemplo, Kaywamangapi tanto jorgeta chasquikunku, chay Sedapal, chaykuna, imatataq waqnaña jorgeta ruranku. Y waqnaña jorge chasquisqankuwan quiebra, bancarrota nisqamun, chay. Rimas janja llullayawa porque nisqanriki más de 600 empresa conach está a punto 29 hermanos 600 sino 29 empresas están a punto de quebrar y nada más a punto de quebrar 29 empresas con aja chay jariki llulla wa para igona porque hay que levantar rimas pasera para Jorge prawayan piña, porque imamantaps cobra kuchkanko. Jorge, chaya, playgono pinza kuchkanko. Y pero kayllaktapa kuyakuyninqa kanchu, awqillaykunaqa palaykuna desde el gobierno ni desde el Congreso llaktapa kuyakuynin kanchu. Imaynampi. Porque subichimunga inaptenga llaqta huchuy cosisqa karonqa manamiki. Porque doble man yapa koronga nisunchikya pagarqa 30 soles kuna paganga 70 soles, 80 soles. Achka suñamiki ñuqamantaqa. Achka suñamiki wawqichalay panchalay. Chayna achka qullqi taqikunapaq hina kanqa riki. Pero kunanqa manasa chay empresa kunas mana lucrativuchu chay socionkupaq porque ña nirqaniña seguramente kay mamajania rantikunqa riki comadrinman compadrinman riki incluso rimay kachkanña Coca-Colas rantichkan yakunchikunata nispa mana Coca-Cola fabricamunanpas sino Coca-Cola administranqa yakunchikunata paq como maquillankupi kanqa naspa gratis paykunaqa willpukunqaku yakuta Coca-Cola ruwanankupaq y ñuqanchikmantañataq pagachiwasunchik hasta chay botellasqankupi gastasqankumantapas porque imaqa chay kachkan Coca-Colas rantichkan nispa chaynapiqa kay mamajaniamanchik chay Coca-Colaqa millones qulluq imata hapiykachikña chaychiki leykunatapas ruwapuchkan y kayna llaqtawan pelearispan hasta presionkunatapas wicharichishkan porque mamajania ninriki kaymanta rimarispa chay presión subiymanta rimarispaya cualquier momento chay empresakuna rantisqa karuptinqa subirachinqakum ahí mismo chayllam subirachinqaku entonces chaypiqa chukaruwasunmi chaymi kunanmanta ña subichkachunña nada manta chaynapi chay paykuna chaykamutinqa manaña riki llumpayta subichinankupaq nispa kay mama Jania Pérez Cuellas jarauya rimarin wawqillaykuna pallaykuna ¿qué tal jarauyanku kan paykunapaq ñapallaña explicanku kayna motivo waqna motivo pero en realidad llaqta qipanchayta ¿qué tal wawqillaykuna palaykuna así que imanasquma manami llaqta reaccionayta munachkankichikchu ni pipas maypas
kay likunata hawanchikman chayamuptinpis hasta que venga recibo de agua, recibo yaku chayaramunqa nishu hinaptinñamiki huk iskay vamos a protestar niman akupas wakiqa bueno wichayaramunmiki ojalá bajaramunqa nispapas rikaw imaya pasakunmapis wawqillakuna palaykuna con el tarifazo de agua ña nirqaykichik ña ya qipa punchakunataqa yaku administrawan peleakuyñam kanqa o yakumanta guerraña kanqa nispa rimachkarqanchik chaymanchusmi chayachkanchik chayñataqa kay chirimantañataqa rimarisunchik ari kay sabadumanta o viernesmantachusmi chiri llaqtanchikkunaman yaykurkamullanña anchata ya hinaspa hasta rankachuchkanña llapa tarpuchakuyninchikkunapas kay semanata ari ñuqallaypas junichamuqa maypi puñuq kani kunanqa juniniñachu hinaptinmi ya raktarukuniña kamapas llasarunñataq pero mas junichañaya kamay pero anki llasaq kaspapas ya entonces chaywan ninchik riki kay chiri yaykumuchkan anchata hasta 9 grados por ejemplo kaypi ñachkan Huanta kikin Huanta capitalkunamanta rimaspa porque Huanta chay altunlaw Culluchaca Uchuraqay chaykunapiqa chirikuntakamiki pero Luricocha chaynakunapiqa junitakamiki es el valle también pero waklawman rirusunchik Santa Rosa chayna llaqtakunaman hinaptinqa chayqa riki yunkañataqmi entonces mana parejuchachu mana planuchachu riki llaqtanchikkuna allá hinaptinqa kaypi nichkan Huanta hina kikin capitalmanta rimaspa hasta 9 grados la mar 11 grados Huamanga hasta 3 grados mama alerta roja grado congelación Vilcashuamán menos 3 Vilcashuamán es más chiri Víctor Fajardo 3 grados Sucre 4 grados Lucanas 4 grados Parinacochas 4 grados y chayno awqillaykuna palaykuna entonces kaypi hawarisqaqa nisunchik a ver maykunatas mas chirichkanña Vilcashuamán y Huamanga y Víctor Fajardo chay kimsanman chiri yaykuykamullanña alay chakay kaypi mana ñitikichikpas ari kay redes socialeskunapi puririrkanqa hina fotokuna kaqaya paqay plantachakuna arankachusqa imama waqa paqay pikasqa hielo kisuy waka hielopa chayarusqanqa riki llaqichapas ña pakasqañamiki chaynamiki kaypi a ver maylamantataq chayarimun kay huknin willakuy desde Chiarapis waqaya rankachusqa wawqiykuna pallaykuna chaymi nichkan riki ña kay chiri yaykuyamuchkanña anki yunkalamanqa qunirichkansa kay norte Piura chaykunaman qunirichkan pero kay ñuqanchik lawmañataq chiri pikay chaymi nichkan mastaqa sufrichkan uña warmikuna wiksayuqkuna chayñataq riki adultos mayores o machu payachakuna entonces kimsa riki warmakuna wiksayuqkuna y machu payachakunas kay chiriwan sufrichkanku riki porque imaynampi wiksayuqkuna porque pachapas mana ñaypanñachu llumpa wiksa wiñaruptin porque chaynin tuqusqachapiqa bueno ruwachawaqraqya kaywan nichkan kaytataq yapananchik ari ninchik riki temporadañamiki kay qasawanqa riki sirvichikunchikmi urqulawkunapiqa chuñuta ruranku kayata chay llapa chay kastakunata mora chaykunata ruwamuchkanku rikaw y chay ruraqkunapaqa kusillañaya
Pero michkaqkunapaqa manataq ya michkaqkunapas chakrankunariki perdidayuq kachkan. Sarachankuta, alveqachankuta, awaschankutas lliw yanurapun wawqillaypanchay. Yanurapun lliwakan rankachu tiyakuchkan. Yaqa vela hinaña. Vela manachu sutuykarispan mana aguantañachu por aquí por allá. Igualito wawqillaykunapas. ¿Ah? Kaypi niskanchik que ya siembra pequeña. Claro, kay tiempukuna paramanta ya chaymanta imarunchu. ¿Ah? Paramanta yakumanta tarpukuymanchik kunamanta ya yapachaykusun ya. Kay tiempukunapi qariki michkamikina tenqarik siempre parachata necesitan, yakuchata necesitan. Sichum yakuyuq parquna hinatenqa ya manan chaykuna necesitan simplemente tarpuyllaña rikao, tarpuyllaña. Pero según reportekunaman niskan ya wawqillaykuna pallaykuna kay chiriqa llim afectachkan llapa uywakunata urqulawkunapi kayna uywaqkunata taco taquito. Bueno, michkaqkuna rikao siembra chica nisqanpiqa michkaqkunapas. Ahí está las michkaqkuna. Chay nisqanku pérdida, fracaso kachkan papa, cebada, trigo, tukuy uywaykunapi mallay mama. ¿Ah? Helado o friaje nisonchik mejor rikao. Kallpawan yaykuykamullachka hinaspa tikay kachillachkanña hasta llaqtanchikunapi plantachakunatapas. ¿Ah? Perdidaya rikao hasarutenqa. Hasarutenqa manami valengañachu. Bueno, claro, pues hasanqa hinachik yao. Qichwankunapi vallichankunallapi ña michkakachu urqulawkunamanqa sumaq invernadero nishu chay ruwaykapusqa hawkachik. Chiritapas sentinñachu maypi chiripas. Bien, wawqillaykuna pallaykuna ahí está igual kay chiara wamanga chuschi igual. Yachashqanchikna kay chirakunamanqa parqunkumiki kao kay tambillos chaykunamanpas parqunku. Kay kachi mayuchawanñamiki chay parqusqanku chiquillo picaron rikao. Ahí está. Obras de arte de hielo. Chaykunaña kachka. Hasta 3 grados nisqanmi kao, 3 grados kaman bajachkan. ¿Qué tal? ¿Qué tal yaku? Más rimari, a ver, que ahí chatawan rimachaykusunchik, avión manta rimarurqanchik, ñaja perichaja, tukupachaykunaypaq, porque puñuymi llumpayta chayakaykamun kallpawan. Avionkunas kay altupiqa mana kay ñuqanchik kay Ayacucho, kay Huanta, altumpichu chaymantachu rimachkani, sino que kay Europa y América, kay Estados Unidos, América chayman pawaqkunas yaqa chuspina ñuqa qontay chay peligraña kunanqa hasta satélite mandaypas chay wichiwchkaspan avionwan chukaronmanpas o tema personal tal igual. Personal imaynanpi porque aviones privados kunaya. Aviones privados. Chay yaqa chuspinaña pawakun ningrikao kay mapachatapas quykamanchik tarirunchik. Ahí está un montón de aviones. Kichki alto o con púrico ericao. Niscanta Atlántico Norte es el espacio aéreo más saturado del mundo. Más de 2.000 aviones cruzan a diario. Mama chalay, mama iskay. Guaranja avionkunas pawan. Hasta más de 2.000 aviones cruzan a diario. ¿Qué tal Verajuchas? Bueno, si hay piña que avión ningún deja de capusunchi. Amay accidente ya tarwachongocho. Bien, mari waujilegona palegona aunque ya tu compañía mancha de golanchi aunque
Más tarde rimarina ni cara juega con una tapa, ya calpa caruñacho. Ay, ay, ay. Más bien yo a Puchacusaña, a ver algún comentario, algo habrá. A ver si encontramos algo. Ok, chumana, a ver. Esto creo que es. No hay nada, ni comentarios, nada. Bien, China, Ripuchacusaña, Samanchacusaña, gracias. Aunque una oyarilas hay que